Aulia. Oh, salah. Nih. Umar, tadi nih Umar. Tunggu. Adiu. Tis kira mabuk. Undan mabuk sana. Ayo, ada itu hiu. Ada hiu lah. Sampai kalian di sini kan, di pantai Aceh. Nah, Halo. halo Bapak bilang. Halo Pak bilang. Bilang Aulia. Halo. Pak ayo ke Aceh bilang. Malu dia. Ini mandi kita di pantai. Bilang lah. Kenapa gak mau? Mau di situ orang. Hiu. Aulia, senyum. Melakangkan pantai. Sibukmu udah mabuk di sana. Berdirilah, berdiri. Sana berdiri. Ada sini. Pul, Cool, sini. ada sini. Tengok dulu. Oh, tengok. Galakan temen laut itu dah, Om. Besar ini. Besar ini, nah kasut. Foto di kelapa-kelapa ini. Ayo mandi sini yuk. Sini sama tulang.